en bari dum hatimmi ceerno dental ngal ne wiima bisimilla ceerno dental ngal ene wiima bisimilla bisimilla ma e nder ɓerɗe maɓɓe bisimilla maɗa e nder ɓerɗe maɓɓe donno ko toon bisimilla alliyanke heƴata ne wonno ko toon bisimilla alliyanke heƴata e ɗemgal Sharif Souleymani e ɗemgal wonɓe ɗo ɓe fof e ɗemgal juulɓe wonɓe ɗo ɓe fofof yo o yettinanmo salminandu makko faade e ceerno e ɗemgal makko kanko e ɗemgal makko ceerno Muhtar mi wiya ceerno ko bisimilla makko lagine fof o wiya bisimilla maɗa ceerno lagine fof ko bisimilla ceerno e Fouta Dialo fof ko bisimilla ceerno e Fouta Dialo fofof bisimilla ceerno kadi e ɓerɗe Fouta Dialo naaɓe fof o wi ko bisimilla ceerno kadi e ɓerɗe Fouta Dialo naaɓe fofof kaɓe wawi wonde fof e aduna o to ɓe mbawi wonde fofof e aduna he o neli kam ko ngol konngol o yumnunomo o nelimo kam ko haalate ko ɗum o haalat ɗum ko hanki Allah yettiniɓe ɗo e Dakaru o wi koyɗe makko heewani ɗo ndeke Allah ine hoddiri e hoddiruji makko so ari ma o tawtore nde ɗo jonde kanko ceerno Ahmad Tidiani o yettiri ɗum Allah nde o yetti noon omo ardi e miñiraɓe makko ɓe o wi ko Mouhamadou Siraji tan heddi toon o wi Mouhamadoul Kabiru o wi ko enen kalante kono kanko ceerno omo andi oɗo ko Alaji Mouhamadoul Amin kanko woni mawniraɗo e Mouhamadoul Kabiru o e miñiɓe ne wiye Mouhamadoul Mahzouzou e miñiɓe kadi goɗɗo Mouhamadoul Mahzouzou goɗɗo to Guinée ɓe tawi ɗum ɗo o wi Mouhamadoul Kabiru hanki wimo teddugal ma Sharif Souleymani noddimo téléphone teddinirimo o wi ko teddugal mon ceerno ina ɗamina ɗo hande ɗum noon o wi Sharif waɗaniɓe ko foti ɓe waɗande nde wonno kanko Sharif omo andi ceerno eɓe jiidi eɓe ndendi gueɗe ɗe fofof gandal makko e ɗum tagi o siftori ɓesgu ceerno Cheikh Tidiani ceerno Tidiani Sadiq o habriɓe ɗum fofof o teddiniriɓe ɗum ɓe gari noon kamɓene jaɓɓade fodde maɓɓe e weltanade Allah e jaɓɓademo e yiidemo kadi eɓe jettira Allah noon e ceerno o wi ganduɗo emo anda ɓe gona gotum fodde kamɓe koɓe gandi ko e Seydil Haji Mouhammad ibn Saidin kanko jaati woni ɗo ko kanko jooɗi ɗo hay hunde makko heddaki e raɓɓiɗinade e haalaka caggal noon eɓe juuro ceerno eɓe kesɗitina almudagal to ɗemɗe maɓɓe e to ɓerɗe maɓɓe fofof eɓe jogii kadi haaju on noon haaju kanko ceerno on haaju maɓɓe ɓuri wonde haaju makko kanko ceerno miñiraɓe ɓe mbi eɓe jiiɗi wadde juma mahde juma to galle maɓɓe to Allah walliɓe noon ɓe ndewi laawol holko woni rewde laawol ko andude jeyɗo ɗum andude kadi holto ɗum ɗaɓɓitte ɓe cakkitini ceerno e ceerno oɗo jooɗiɗo ceerno en noon beltori ɗum kadi no feewi no ɓe jeyri Madina ni ko to noon kadi ɓe jeyri Kunkande to ɓe jangtana noon ko ɓe jiɗi nande ɓe nduwi o wi liggey o noon fuɗɗima yeehi kadi ha woɗɗoyi kono o saaha liggey o ne darti seeɗa eɓe ñaagui ceerno oɗo e ko Allah waɗi e makko ko suuɗi e ko feeñi
ko wi to bange mabɓe wona bange kalis darni golle ɗe ala ko jikkuji fitiram golle en no gandirani ɓen tottama koɓe ponno tottede fof ha gasi ɓe majjiriɓe ɓe jiyani ɓe o saaha kono barke Allah e barke nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tidiani ɓayde ɓe gandinimo wonde ɓe keddananimo hay hunde eɓe ñaaguimo duwawo nde golle ɗe jokkata caggal salminde e juurade ɗemgal makko kanko ceerno Ahmad Tidiani e ɗemgal miñiraɓe makko ɓe fofof eɓe gardi e musidɗo oɗo ko Guinée Bissau naajo ko noon o wiyete kono omo ga ko almudo ɗum ne kadi ko teddugal ceerno en eɓe gardi e makko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim o wi enen kam tawde Allah newnani en e moƴƴere mum e ɓural mum e njurumdeeru mum en gari en jettima tan hawri e noddugol ceerno haali en nani o duwima en cakki juuɗe naam o wi sen jiiɗi eɗen mbawno ɗo hannude naam o wi hankati kala ko ɓeyduɗen ɗo o wi ko mataw ko ha ɓeydoɗen weltodirde tan sabu Allah kono kam yo en gandu ko gasanno fof kam gasi o wi hunde ina fuɗɗorteno less ɓe tinani eɓe puɗɗi tan eɓe jiiɗi yaade dow dow ummi tawi ɓe ɗaɓe goni ɗo est ce que alhamdulillahi rabbil alamina o wi bisimilla kawiraɓe ɓe o wi ko o wiyata ɓe bisimilla ko fodde enɗam ɗam o wi kono kamɓe e tawaɓe ɗo ɓe fofof ndendi e biigol bisimilla ngol wa amma kanko ceerno wiide ɓe noon ɓayde ko baaɗiraɗo e maɓɓe alay sago o hertinana ɓe naam kono kamɓe e heddiɓe ɓe fofof ndendi poti heen wa amma golle ɗe golle jumaka ɗe o jumaka o haali ka juma kam ko suudu Allah walli neɗɗo ummima ina fewna suudu mum Allah tawtimo heen wallimo o fewni suudu makko ndu ha feewi saka noon nde o ummi o wi o fewnata ko suudu Allah o wi sikke ala Allah tawtatmo naam o wi koko gasata so Allah jaɓi o wi nde gasata noon walla no gasirta enen en ganda tawde hayno fuɗɗortono en ganda en jiitan Allah ñaawi fuɗɗima kadi ko enen puɗɗora kanko puɗɗiɗo o ko kanko jokkata ko darti ko goonga enen mbiyeten ko sababu belsinagol tottanoɓe golle ɓe kono haqiqa o ko puɗɗinoɗo o tan dartini so ummitini tan jokkoto ha gasa so Allah jaɓi inchallahu taala jaɓen duwaw fatiha e salatul fatihi
o wi kadi seeren ɓe kawritiɗo e muqaddameɓe قد كنا في مدينة غوناس قبل هذا o wi noon ko Madina Gounass ɓe gonno ko adi hande o الحمد لله في هذا اللقاء التقينا بالخليفة الشيخ أحمد تيجاني با رضي الله تعالى عنه o wi yettode wodini Allah ɓe kawri e khalifa o ceerno Ahmad Tidiani Ba radiyallahu anhu أيضا بحبيبنا وأخينا الشيخ بن عمر با رضي الله تعالى o wi kadi ɓe kawri kadi e musidɗo mabɓe guiɗo mabɓe ceerno Ibnu Umar e ceerno radiyallahu anhu والتقينا هنا في هذا المجلس مرة أخرى o wi kadi oɗo ɓe kawrino toon Allah kadi hoddiri kadi e oɗo badu kadi ɓe kawriti ɗo henna عند الشريف سليمان o wi wonde ɗo ceerno Sharif Souleymane الحمد لله إن دل هذا على شيء o wi alhamdulillah so ɗum ɗo so tawi woodi ko tindini إنما يدل على تأكيد هذا الملتقى o wi ɗum ɗo ene tengtini ngal ɗo kawaral الحمد لله فيه بركة كبيرة o wi alhamdulillah en hen barke mawɗo ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا دائما إن شاء الله o wi omo ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah waɗata ngol ɗo dendugol baɗangol barke kadi duumigol keddingol دنيا وآخرة o wi aduna e laakhara fof الحمد لله رب العالمين o wi alhamdulillahi rabbil alamina كلمة مختصرة o wi ɗum ɗo ko konngol daɓɓiɗinolngol ونشكر يعني جميع إخوان o wi omo yetta dendagal musidɓe tawaɓe ɗo وجزاكم الله خير جزاكم o wi yo Allah yoɓ en ko ɓuri moƴƴude e jobdi السلام عليكم o wi assalamu aleykum wa rahmatullah الخير ليس له اسم غير الخير o wi moƴƴere ala inde wonde so wona moƴƴere nene mbaax amul benen tur ludul mbaax rek ولا يوجد دليل في الخير o wi moƴƴere noon ala seeɗa nene mbaax lu néew amu ci ليس فيه دليل ala seeɗa ala heen nene mbaax lu tuuti amu ci ذلك إذا حضروا وجلسوا لمدة دقيقة واحدة فإن ذلك ليس بدليل Naam. So tawi Allah waɗi ɓe tawtorama ɓe jooɗima no foti fof ɗum ala seeɗa ala heen moo tax bu yàlla defee ñoom ñu teewe walla ñu toogaay bi nu mu mënta tollu loolu lu nekk lu tuuti amu ci وكيف حيث أننا وجدنا منهم صلينا معهم صلاة العصر الصلاة الوسطى تبركنا بهم وسمعنا ألفاظهم فإننا وجدنا كل شيء holno noon so Allah newnani en o ari e meɗen Allah newni en juldi e makko takkusan mo ganduɗa ko kañum wiyete salatul wusɗa Allah waɗi en joddima e makko en keɗima hunde e konguɗi makko o jooɗima fodde ɗum ɗo ne wayno en dañi fofof seeɗa ala hen bu yalla defe yalla indi ko ci sunu biir ñu julle ndok moom takkusan mi nga xamantene moom la ñuy duppee salatul wusɗa gannaaw loolu ñu toog ak moom ñu barkeelu déggu lenn ci ay kàddoom mu toog mu defal ñu ñaan mu ngi mel ni ñun dese lu tuñu dara am nañu lépp loolu lu tuuti amu ci الذي إذا لم يحضر أنت تستزيد ببركته وكيف إذا حضر naam الذي إذا لم يحضر naam أنت تستزيد ببركته وكيف إذا حضر eyyi neɗɗo mo ganduɗa so tawi arani aɗa dara ida lam tahdur so tawi o arani aɗa ɓeyditoro aɗa daña e barke makko on noon so ari holno wayata ko xam خير في خير o wi ko moƴƴere e nder moƴƴere أو خيرات في خيرات walla moƴƴe e nder moƴƴe nene ko xamantene bu yàlla defee moom fekke siwul sax yaa ngi am ci barkem kooku nag bu yàlla defee mu teewee nan lay mel mu ngi mel ni mbaax ci biir mbaax walla ay mbaax ci biir mbaax وهنيئا لنا جميعا o wi bela woodani en enen fof نحمد الله سبحانه وتعالى o wiɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala على هذه النعمة الكبرى e oɗo neema mawɗo ñu ngi sant sunu borom bu baax a baax ci xéewal gu màgg gii نعمة الإسلام neema mo ganduɗa ko neema islam xéewal goo xamante ne xéewal gu l'islam la نعمة الطريقة التجانية neema laawol cheikhana ahmad atijani radiallahu taala anhu xéewal goo xamante ne xéewalu tariqa cheikhana ahmad tidiane la ونعمة التلمذ بيد أحباب الشيخ
e neema wonde almuɓɓe e juuɗe almuɓɓe cheikhna ahmada tidiani radiallahu taala anhu ak xewelu nekku taalibeji ñanni ci taalibe cheikhna ahmada tidiani أمنائه ومقدميه hoolaɓe makko muqaddameɓe makko nena ñi nekk ay ñimu wóolu doon ay taalibe muqaddamam وهي نعمة كبرى o wi ɗum ko neema mawɗo nena li xewol gu màgg la وهنيئا لنا بهذه النعمة bela woode nin en e oɗo neema xewol ñeel nañu ci xewol giini نتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى eɗen jankino subhanahu wa taala ñu ngi toroxlu ci su kanamu sunu borom tabaraka wa taala راجين منه eɗen jorti ummorade e makko ñu ngi jakar baye ko ca moom أن يديمنا على السير على هذا الدرب amin nde allah duumnata en e nduɗo yaadu ndu gonɗen mbiñu yallah sahal ci yoon wi nga xamantene moom la ñu nekk وعلى التمسك بهذا المنهج e nde allah waɗata en kadi jogitoɗen e ngol ɗo laawol yo allah maynu tam ñu sax ci yoon wi والمداومة على صلة الرحم فيما بيننا amin e duumade kadi jokkodirde en ɗam hakkunde meɗen ñu sah tam yallah maynu ñu sah ci jokkulante mbokko sunu biir والتحابب في الله e yiɗodirde kadi saabu allah ak soppante tam ngir jemmu yallah والتفاضل في الله e kadi ha joni kadi nangodirde tappodirde sababu nde allah eno laaɗo muɗum تراحم في الله e yurmodirde kadi ak yermalante tam ci dig sunu borom حتى يهون على كل سوء حرمة الآخر ha newono e goto foof rende hurum goɗɗo o ba yallah def loolu nekk yombu yombal kenn ku nekk mu yombu ci yow nga mën a wattu wormay kenen ki جاه رسول الله bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ngir daraja yonante bi sallllahu alayhi wa sallam وبركة شيخنا التجاني e barke ceerno men cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ak barke sunu sari cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu تبركنا بهذه الألفاظ o wi ɓe barkinorima e ɗiɗo konguɗi في لغة الضاد e lugatul arabiya بحق شيخنا e saabu barke ceerno men oɗo sérif o jooɗiɗo ɗo o بشيء o wi wona goɗɗum nena barkello nañu wax kaddu ci lammiñu arab ngir barke sunu sëriñ bi ñu toog nekkul leneen moo tax ñu koy wax ngir barke sëriñ bi rek o wi eɓe calmina Cherif Souleymani nena ñu ngi nuyu Cherif Souleymane eɓe calmina dental ngal fofof eɓe calmina kadi muqaddameɓe wonɓe e nder dental ɓe fofof nena ñu ngi nuyu muqaddam yi nekk ci ëtt bi ak jullit yi fi nekk ñëpp o wi eɓe dañi weltare noon e ndeɗo jonde nena am nañu mbekte ci jotaay bi o wi o tawi ɗo tanum nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam tanum cheikhna ahmada tidiani nene fekk na fi seeɗu seydna cheikh o wi ɗum ɗon noon ina jarno neɗɗo o ummo nokku yaha ha nokku goɗɗuɗo tawtoro yenden jonde nena jaronna nit ki bayye ko ci gox yu sore sori demba fekke si loolu o wi wasata taw wooda ko tardini e gueɗe taniraɗo o toon kono wasata kadi ɓeyde o ari o heeɓi duwawo wooda kadi ko nawtani taniraɗo o toon nene du ñak am limu wàññi ci mbiru sët mi ndax bàyyina ko foofu ñëw na fi waaye tam du ñàkk am loo xamante ne jëlee na ko fi mu yóbbul ko foofu tam mu am ci mu seddu ci amin sabu juulɓe tawaɓe ɓe foof nduwima mbi yo allah waɗi hen barke ndax jullit yi fi teewe yépp kenn ku nekk ja tudduga ci salam min ngane yalna ci yallah def barke o wi ɗum noon taniraɗo o ine hatojini hen nenen loolu ñu fi ñaan nag sa sët bi aajo woona ko bisimilla ceerno wi so tawi joni o yiiɗi ko jaafoɗen mo ɗacciten mo so Cherif jaaɓi tan enen en jaaɓi nene su fekkentene de nga bëgg ñu yewwi la ba tawi nga desa ndog ñun suko Cherif nango rek nangu nañu o wi joni no ɓe ñaawiri foof leppude ngeen ko doxale seen diggante rek o wi hakkude mo nene loolu seen diggante la yen surafa o yi o wi ceerno nana e juuɗe moɗon o wi ceerno nene lu tax mu wax loolu o yiɗa jokkude haala nene bëggul dugg ci wax tawa kanko ko jiɗɗo yaade o tongo nene bëggul dugg ci waxtaan fekk yow da ngay bëgg a dem fekk loolu tënk la nene nga tayala jóg loolu lay bañ ɗum waɗi o nanni hen ɗum no loolu moo tax mu duggal ci wax jooju
su fekkente ne bëgg ngaa yeeweeku rek incha allah ñu yeewi la so tawi wona ɗum noon so tawi wonaa ɗum noon bu fekkente ne du loolu tam aajowowu leen loolu sami jokkam kala on sahaa o jokka ko o haalanoo bu boobaa mu dugg ci waxtaan mi tatan tuuti bisimilla kamɓe ko dartete hen ko wo kono noon wa amma ko dartete heen ko nena waaye nag su fekkente ne li ñuy jublu ci mbir mu mel nii liñ ciy sàkku eko heɓete hen ko e ko heɓete heen ko ak liñ ci jëlee kam gila ɗen ko hen tan gonɗo o wi ɗum kam gila ndeen ko heen tan gonnoɗen nene bu fekkente ne anam googu mu fu mujjee wax loolu moom depuis boobu ci loolu rek la ñu mas a nekk o wi kono noddude yo yimɓe ngarɗo noon waaye su fekkente ne woote julli ji bàyyee ko ci bërëb di daal di ñëw ñu daje fi e ñalawma toɗɗaaɗo ci bis ba ñu tànn ɗum ko rawane fuɗɗi loolu ñu ngi ko tàmbalee daaw taw omo arti ɗanngal fekke mu ngi bàyyee ko ci tukki anniyano ko jarade kam ko ɓendannoɓe nde wonno on sahaa nde artata nde o annino ko so ari so yettima tan o ɓenna ɗum waɗi dafa fekkonde mo bàyyee ko won ci tukki dafa ma fasul won yéene yàgg fii dafa yéene won bu yegsee rek mu daal di dem ko waɗi seri jolni hen itti hen ñande hen ñande gattumi nde mi ara ɗo haccimo jande hen miɗi wiyaɗo ɗum waɗi sérif jolni ɓitti heen hay sinno ko ñalawma mo ari o yo yettanoɓe tan kankone mataw o hokkiri noon sérif nene sérif daldi ci sakku tam bëgg na su fekkente ne ceerno ñëw na même bu dee bis bi mu ñëw lu mu mënta am mu egg fii rek ñu gis ko bëgg na ceerno daldi koy yombalal min cikkannomi ko rawane tan haaɗi o wi kanko sikkanno ko rawane tan haaɗi moom ceerno defa fekkoon ne daaw rek la yem hikka noon kadi ko dina ma won lewru joni walla ɓuuri o noddi téléphone o wi hikkane kadi ko adi joni ma won lewru o noddi téléphone walla ko ɓuri ɗum o noddi téléphone nene dafa fekkoon ne daaw rek lay yem nene ren tam lu ëpp weer luy tolloog weer walla lu ëpp weer mu koy woo muy sàkku tam bés bu mel noonu o wi neɗɗo noon jeya hoore mum nene nit nag moomul boppam ko seeɗa jeyɗa e hoore ma lu néew nga moom ci sa bopp ko heddi ko fof ko julɓe jeey li ci des lépp julli ɗi ñoo ko moom ɗum waɗi taw alano ɓe mbaɗi ma ɓe jaɓanamo tan nene fekke amul nu ñu mënta def foog ñu nangul ko rek ñu defal ko ni mu bëgg ɓe mbayini ceerno ñu daldi dem taggu ceerno ceerno yamiri ceerno daldi koye jox ndigal hanki o ummi madina o yettiɗo nene demb la jogue madina demb lay fi yegsi hedde hono oɗo saaha tan o yettiɗo li comme waxtu bi rek la fi yegsi demb tawa kadi ko hande woni fodore nde te fekke ne tawi moye bésu ndaje gi ko arde salminde moye ñëw nuyu e juurade ak ziyara e jokkude enɗam ak jokku men ko ɗum tan woni hen loolu rek moo ci nekk oy juulɓe kala ne jiirindiri ay jullit sa yi ñu gisante ɓe beltodirat dañuy bégalante hay sinno ko ɗo no haaɗi nene donte ne foofu rek la yem ine woodi ko nafata to Allah am na li muy jëriñ ca yàlla kala ne jiiɗa juulɗo sa yo gisee jullit beltoriɗamo sabu Allah nga kontaan ci moom ngir jëmmi yàlla ɗum ma wood ko rokkuma to Allah loolu dina am lim la may ca yàlla kankone so tawi ko noon o wayi e ma ɗum ne ma wood ko rokkimo to Allah momit su fekkente ne noonu la mel ci yow loolu tam dina am lim ko may ca yàlla saka noon rawatina nag a dañi juulɗo mo beltoriɗa to Allah rawatina nag nga am jullit goo xamante ne da ngay bége ci moom ca wàllu yàlla ndenduɗon ndewduɗon Allah ngeen daal di ànd ngeen jaamandoo yàlla ndenduɗon kaalduɗon hayso ko konngol gootol e dow ko weli Allah e nulaaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam ngeen daal di ànd ngeen tuddandoo benn kaddu lu neex yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte ne benn kaddu la
konguɗi kaalaɗi ɗo juuto ko konguɗi gawaɗa o wi gila umma ara ɗo ha joni dendagal konguɗi kaalaɗi ɗo ɗi fofof ko konguɗi dewal Allah nene biñu ñëwee ba léegi mboolom kaddu yi fi jota wax liñ fi waxtaane lépp ay kaddu jaamu yàlla la kaalɗo fof ko ɗum haalata képp ku wax loolu rek ngay wax kamɓe mawɓe men ɓe seeremɓe men ɓe kamɓe ko ɗum ɓe kaali ñoom sunu mag ñi sunu sëriñ si loolu la ñu wax ceerno men o tanu Cheikh Tidiane o ko ɗum haali sunu sëriñ bi fi bàyyee ko léegi di sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane moom loolu la wax enen ne so en dañi ko ɗum jiɗɗen haalde ñu nit bu ñu yàlla mayee loolu la ñu bëgg a waxtaane sen donki haalde ɗum e ɗemɗe men ɓerɗe men kam ko ɗum haali nene bu yàlla defee mënuñ koo tudd wax loolu ci sunu lammin sunu xol moom kàddu yooyu la tudd ceerno wi ɓe calmini fofof ɓe njuurima ceerno nene nuyu nañu ñëpp ziyara nañu ñëpp en jettiniɓe kadi salminaɗo ceerno egge nañu ñëpp tam nuyo ceerno enen fof eɗen ndenda eɗen jetta Allah ñun ñëpp ñu ngi ànd di sant sunu boroom nde wonno yettude Allah wona ko gasata dafa fekkoon ne sant sunu boroom nekkul luy jeex a waawa yettirdemo no foti yettireede nono ko sante niñ ko wara sante ko waɗantuma ko yimu lay baaxe yow doomu aadama lim lay defal a waawa ɗum limde mono ko lim saka mbiya aɗa sura ɓaganan nden koye peek a waawa nene mono o wi hay sinno ko wiide aɗa ummina konngol nene dontene bëgg yëkkati kaddu rek so wona kanko jola a waawa wadde lu dul mu soob mënoo koo def yëkkati kaddu sax ci boppam lu dul mu soob mënoo koo def a waawa umminde jungo so wona o wela mënoo yëkkati loxo lu dul mu soob moom sunu borom a waawa taaɓaade taaɓal so wona taw ko kanko wela mënoo yëkkati ab jeego lu dul mu soob moom sunu borom bal a waawa miijaade ni so wona taw ko kanko wela nene waxatumala manam xalaat sax mënoo koo def lu dul moom la soob ko kanko wela to hoore makko moom la soob ci boppam o muuyi aɗa feeña mu daldi nammu sa feeñ omo wawno feññindema mu noon nala feeñal e sahaa nde o jolaati jamano bi mu soob o feññinirma no welira mu soobe la nim ko soobe o watma e ko wela mu bindira ci anam bim ko soobe hay sinno wona ɗum cuɓotoɗa donte le nekk loolu ngay tannu kanko Allah so suɓima tan ko ɗum wonata ndena sunu borom bu tanne loolu rek moy am tagore makko ine heewi binde kam bari bahaimuji ɗi ko tagore makko o wi bahaimuji ɗi ko tagore makko nene bahaimi manam rabo Allah yi lépp binde fam la jamadatuji ɗi ko tagore makko jamadatuji ɗi ko tagore makko nene yi nga xamantene mooy xeer yeeg jamadat yi lépp tam binde fam la no ibnu adama woniri tagore makko ni doomu adama nekke binde fam kala noon ko tagi lépp li mu bind ɓi adama ɓuranimu doomu adama moo ko gënal kala ko tagi lépp li mu bind ɓi adama ɓuranimo doomu adama moo ko gënal holko waɗi noon lanno tax loolu o muuyi ko laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo won ɓi adama lu waral loolu nag nene dafa nammu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nekk doomu adama tawde noon on ɓuranimo fofof comme que sallallahu alayhi wa sallam moo ko gënal lu nekk nde sikki ala o yartinta on ko e ko ɓuranimo ko fofof nene sikki sakka amul ni comme que koko moo ko gënal da koy génne ci loo xamante ne moo ko gënal ci lépp on nelaaɗo Allah moo suɓi yonente boobu mo tànn
leñol mum ngol ko ɓuri e leƴƴi fof xeetan la gënal la gëne ci xeeti yëpp hay mo wona juuɗo e nder leñol nelaɗo Allah ɓuri juuɗo gonɗo mo wonama e leñol nelaɗo Allah nee na hay o wi hay hay mo wona juulɗo hay leñol nelaɗo Allah hay mo wona juulɗo jeyaaɗo e leñol nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo wona juuɗo on ɓuri mo wona juulɗo o jeyaaka e leñol nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nene donc lembude o xamante ne du jullit bokk ci xeetu yonente bi sallllahu alayhi wa sallam kooku moo gën beneen yéeféer bu bokkul ci xeetu yonente bi sallllahu alayhi wa sallam enen o suɓani en wadde en ɓiɓɓe adama enen o suɓani en wadde en ɓiɓɓe adama ñun mo tannuñu defnu ay doomu adama o wawno en wadde kaaƴe omo waawno wadde en kaaƴe hindu mo defnu ay doj walla o waɗa en bijje walla mo defnu ɗon noh koko mo defnu ay walla adama en mbawa ɗum yalti heen wadde genniɗi noon mo bindum mo defnuɗi ɗon doomi adama yanti hen ɗum yalti heen ɗoni dalɗe ci bokku tam ƴettudemo ɗi ɓeydi sattude ƴettudemo nde ɓeydi sattude noonu tam bokkusi moye santude gëna jafeti en kadi waɗi en leñol nelaɗo Allah o suuɓi en kadi o waɗi en leñol nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo tammini tam defni santude tan gënaat jafe o waɗi en juuɗo e nder leñol nelaɗo o waɗi en kadi leydi tan cantude tam oti en ahmada tidiane radiallahu jelti bir kadi o sallallahu sallam mo defni ay taalibe cheikhana ahmada tidiane yettugol ngol kadi ɓeydi sattude cantude tam gëna jafeeti gooto e men fof o jogani ɗum kadi maslahaji muɗum kenno fu nekk sayi mbir mu yorella ko o rokkuma cellal mo mayle wer o rokkuma sutura mo sutura Allah o rokkuma kiɓirangol mo mayla nga mona jafandiko mo baax o rokkuma ɓesugu mo mayla njaboot o rokkuma jokkude endam mo mayla nga mona jokkuta men o rokkuma yidde juulɓe mo mayla bëgg jullit ñi o rokkuma yinnade juulɓe mo mayla kam ngay bëgg ñi o rokkuma kadi tampande juulɓe o rokkuma mo mayla lenen o xamanteni lammin mo monsieur tuddi monsieur Diar o wi ko hono ndaani tan nene comme ndaani o haluma jarram ndam ɗum comme noonu rek woni koye dow neama e dow neama e dow newma e dow neema mo nekk ci kaw xewal ci kaw xewal ci biir xewal on hono ndetirɗa ɗum koko kula defal ni nan nga koye sante a wawa way moɗo kono noon nene wayana kanko e moƴƴere makko moom sunu borom ci mbaaxam e ɓural makko ci geneelam so tawi tan a hucci e makko sa yo juɓɗo ci moom a wi alhamdulillahi rabbil alamin aɗa goonɗi ɗum e ɓernde ma loolu nga manam nga dëggal ko ci sa biir xol aɗa sellini ɗum toon nga wéral kaddu bi sa biir xol omo andina ɗum wayi e ma toon moom sunu borom mo xam li nga wax li nga tudd ni mu mel ci yow sa biir xol ko donkannoɗa yettude ko fof ndi nga lottu woon ci sant yëpp o walluma ngool jettugol mu dimbali li sant bi nga sant no yettorima ni mu lay eggee ha mbawa yettude ba nga mën koo sant
ko haalira sabu Allah ko lépp lu ñu wax ngir yàlla nañirte sabu Allah loolu dañ koy déggee ngir yàlla neɗɗo wawa funtude neɗɗo nit mënul nax nit ala déet neɗɗo noon ina jaɓa funtede noon nene nit dina nangu ñu nax ko taw ko maslaha mum addiri noon peke maslaham mo inde noonu o jaɓa o funte mu nangu ñu daldi koye nax taw maslaha makko ina e jabde funtede nde fekk moom nit ki maslaham nanguna nanguna mu nangu ñu nax ko taw kono ngara funtama tan wawi leñow nax ko rek ci noonu taw mo foti wawde salade funtede fekk mën bañ ñu nax ko o ronka wawde mu mën bañ mu baña nangu loolu o ronka andude wonde gonɗa koye funtudemo mu baña xam ni yow da nga ñëw ngir nax ko o wiyala neɗɗo nena nit ëppuna ko saka noon juulɗo rawatina nag jullit sabu ko mbiyata aɗa funtira joomum ko ndax li ngay wax ni den koye naxeye borom sinno ko an tan jogino so fekkono yow dong ya ame kanko mo funtata o ala moom mi ngay nax amul ma waw funtudemo din ko mona nax tawde noon an ko mbiyata aɗa funtiramo ko wawi so fekkene yow li nga wax ni den ko koye naxe kanko mo jogui hono ɗum moom amene ɗumel noon holno funtirtamo nan nga koye naxe neɗɗo funtita neɗɗo ala mais nit mënul nax nit an ko haqqille joguiɗa yow xel nga ame ko on mbiyata aɗa funtira nene xel mum nga ame xel mum ngay wax ni den ko koye naxe mo puntata o ene jogui hono ɗum ki nga bëgg a nax am na xel mu mel noonu holno puntirtamo nan nga koye naxe kala ko kalanɗamo lépp loo ko wax haqqille ma mo kaalirta o sa xel mi ngay waxe xel moomu lana dégloo haqqille makko on ɗo mo kaalirta on heɗori haqqille ma mo kaalirta o ko on haqqille o heɗori sa xel moomu ngay waxe xel moomu lana dégloo ay fahmu gonɗo e haqqille ma ha mbawɗa haalde ko kalɗa ko nene dégg dégg bi nekk ci sa xel ba nga mën a wax loolu dégg googu moo nekk ci xelam ba mu mën a dégg li ngay wax on fahmu woni haqqille makko ha wawi nande ko kalɗa ko sa haalanimo haala ka ganduɗa ko funti tan ko haqqille makko mo jogui o wiyatamo ɗum ɗo ko funti nene bo ko waxeelo xamantene naxla rek sa xel moom nga ko may naxe xelam boobu moo koy wax ni lii nga koy wax loolu ab naxe la so tawi ko kalanɗama ko noon ko gonga wona funti ko haqqille makko o wiyatamo ɗum ɗo wona funti jaɓɗum so fekkentene ɗin ko wax loolu dëgg la du nax xelam boobu moo koy wax ni lii mu la wax dëgg la nangu ko enen ne ko kalɗen ɗo ko sëriñ bi neena ñunit liñ fi wax bal julɓe ɓe ko kaali ko fof neena jullit ni li ñu wax lépp gooto fof ko haali ko kenn ku nekk li nga wax enen fof eɗen keɗi ñun ñëpp ñu ngi déglu kono enen fof paamɗen heen ñun ñëpp ñu ngi ciy déggee wonde ko Allah haalira ñun ñëpp ñu ngi ciy déggee ni yàlla moo tax ñu wax wadde ndeke kadi ko Allah nayra moo tax ngir jëmm yàlla loolu la ñuy déggee wax ji hunde noon so tawi haalirama Allah nene mbir su fekkente ne ngir jëmm yàlla moo tax ñu wax ko nanirama Allah ñu déggee ko ngir yàlla ina joorta ma jaɓire Allah am nañu yaakaar ne loolu dinañ ko nangoo ngir yàlla eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala amin ya Allah waɗen juuɓe moƴƴuɓe yalla ñu yàlla def ay jullit ñu baax amin yo Allah waɗen tijaani yankoɓe moƴƴuɓe yalla ñu yàlla def ay taaliɓe Cheikhna Ahmad Tijaani yu baax amin yo Allah waɗen yiɗodirɓe e koye men yalla ñu yàlla def ñu soppante sunu biir amin yo Allah waɗen reenodiroɓe hurumaji amin yalla ñu yàlla def ñuy wormante ñuy joxe worma sunu biir amin gooto fof ene jogii hurum kenn ku nekk am nga orma kala mo nenanɗa hurum muɗum képp ko wattul ormam Allah renan ma hurum ma yalla wattulla sa worma sabu ko ndenɗa hurumaji julɓe ko girlinga wattu orma e jullit ni
wala aksu bil aksi su fekkente ne soppi nga rek boo defee maanaam beneen anam bi rek safaan bi rek nga am beneen safaan bi yo Allah reena leen diine men amin yo Allah jokkale en ɗemeje meɗen amin yalla ñu yalla wattu wattu suñu diine yalla yalla jokkal ni suñu men amin bés wuuji ɗi yo Allah waɗa hen barke jabot gi yalla yalla def ci ñoom barke amin yo Allah tarbitinde e laawol gonga yalla len yalla saxal ci yoonu dëgg amin yo Allah hunduko gonga rewna ɓe hen amin yalla len yalla won dëgg teg len ca amin amin oto fittaani aduna dañɓe maɓɓe laawol yalla mo bakkan ak adina am ci ñoom cer amin بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بركة خير ومن كثير اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله شريف